Iya, baboa. Buru-buru kan itu kaluhur, gecetkeun. Dapat, Bos. Sok terus. So, iya, sabar. Sok. Nya. Sok ngerenyot gitu sok sin mocel. Tuh nya cek anjir ge. Aduh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Sore ini saya mau mancing lagi nih sama si abang ini nih tuh. Gayanya udah 7 keliling. Mancing di selokan kering ya teman-teman tuh. Masih ada airnya dikit-dikit tuh teman-teman, kita coba nanti. Sama kesoro nanti no kerawanya. Barangkali ada belutnya ya teman-temannya. Oke mang kita ngurek mang heuh. Mana usepna? Oke lah, urang-urak teman-teman. Oke guys, ini menemukan satu lubang ini. Lagi dicoba diurak nih. Sama si Aki ganteng nih. Ayo Allah. Masuk tuh, Mang. Ini pergerakan nih. Sok atuh asupkeun sugan we. Bisi belutna dalam keneh teman-temannya. Soalnya selokan mengering begini tuh. Wah, tah aya mang. Ngarepot guys. Tuh, tah macok mang. Acan macoknya. Antepkeun. Antep sini di dahar tuh, di dahar mang tuh. Oke. Di dahar teman-teman tuh. Iya. Belum. Tuh. Ya ayo Lut. Nah tuh, biar ditarik mang lah. Ini soalnya dalam ini. Muntahin lagi ya. Diutahkeun deui guys. Coba tarik saeutik. Kenyetkeun atuh. Tah kenyetkeun. Wih anjir mudag. Anjir. Bedol keluar. Tarik, tah. Omikeun cacingna. Tongholkeun saeutik usepna. Oke, guys. Sok leketek mang, di luhur. Mudag mah. Tah macok. Tapi tidak narik, teman-teman tuh. Tah. Ini dipacokan gitu euy. Tah. Pacokan hungkul teman-teman. Keun antepkeun lah sini di dahar lah. Keun antepkeun tah tuh. Narik tah. Nah, sok coba sentrak. Coba leketek sini keluar. Terus tahan set. Gitu guys. Set. Oke guys, dicoba lagi guys. Gede letik man. Ayo Lut. Coba set. Coba leketek sini keluar cek weng ge. Digere-gere teh ketik. Kalau dia langsung buka. Angkat. Nah, setrek. Iya, setrek, Bos. Wah. Iya, so. Iya, setrek cenah. Iya, baboa. Buru-buru kan itu kaluhur, gecetkeun. Kan newe langsung ulah ditincak pae. Ternyata newel teman-teman tuh. Ini dia belutnya lumayan besar ternyata tuh. Aduh. Sungguh luar biasa. Aduh, mantap. Kita lagi kecil. Oke, kita nyari lagi teman-teman.
Teman-teman, kita nemu lubang sini teman-teman nih. Kita coba teman-teman. Sepertinya ada teman-teman. Airnya naik teman-teman. Nah tuh. Nah, makan teman-teman. Oke, kita biarin teman-teman. Ya, kita biarin teman-teman. Antepkeun mang lah. Sina dihakan. Tah. Keun. Tah. Sina narik lagi Lut. Berhenti. Tah, narik. Sina jalan heula. Nah, berhenti teman-teman. Nah tuh narik coba, stek, bedol, stek. Ya kene depannya mah. Lagi. Hari di senggol bacok teh. Sok newel tah. Coba sok tahan set. Iya. Setrek. Strike bos. Iya, tahan. Udah tahan ya. Iya, tahan. Iya, Tahan, dapatnya. Mang, ya. Iya, Kudu oke. benang. Oke, wah. Ini Iya, tahan sok. doang saya nih. Sok. Enak banget nih, kentring. Duh newel euy Mang. Newel Mang. Lu adi tuh Mang langsung. Iya. Hei, Jo. Dapat, bos. Mantap. Aduh, si kacamata tuh gagal tuh. Gede tuh. Ih, mantap teman-teman tuh. Akhirnya kita nyari lagi teman-teman. Siapa tahu ada kawannya ya enggak? Iya. Aduh. Oke lah, kita wadahan teman-teman ya. Kita nyari lagi. Mancing belut mantap. Mancing belut mantap. Oke teman-teman, saya menemukan bolongan lagi sini teman-teman nih. Biasa ku si Amang diusupan. Ya. Oke Mang, sok urak sok lah tah. Siapa tahu tidak gagal teman-teman. Kelihatannya sih lubangnya aduhai teman-teman. Tapi kok nggak masuk? Masuk? Paling jerok kene belutna. Sementara ada lentah teman-teman. Mana kelihatan gak teman-teman? Ini lentah nih teman-teman nih. Lintah nih nyampai nih. Ih, serem. Masuk tuh. Tok sakit. Coba kuing. Orang gerekeun heula. Lebih tidak liang. Nggak tahu kalau banyak keongnya ini di liangnya nih. Biasanya suka banyak keongnya sih, bekas makanannya. Masuk juga nama. Kita urak terus dulu teman-teman sampai ada pergerakan teman-teman. Ini pasti ada tapi belutnya ini. Cuman kalau nggak makan juga belum mau makan belutnya paling. Kita tunggu dulu sebentar teman-teman ya. Oke teman-teman, dimakan teman-teman tuh. Oke biarin mang tuh dimakan teman-teman. Oke, coba antep kenala. Oke lamun tek narik langsung baru tasok coba ditek. Iya, strike mang. Strike. Sok. Berat mang? Berat. Tuh. Ih, Nyir, wah. Berat mang? Wah, ulah dipaksa teuing lain ngai tuh oncan nyodan kitu kok. Tuh, we anjir.
nyod-nyodan tuh badagnya sih mang. Itu iya macam meriana udah mah. Nah, sok nah merian setik-setik iya ternyata iya kalem Aduh, aduh enak banget, Bray. aduh Tarikannya enak banget ya. Aduh, anjay. Ih, ini mah lama teman-teman. Tidak mau keluar belutna tarikanana anjir tuh. Anjir teh kuku kuat hideung. Ah. Kumaha ya teh mang? Anjir sia. Aduh. Kade ah. Spiris euy. Kayan tahan pir. Kade ah. Nyaah euy. Lagi susah belut begini. Jangan sampai nyomel mocel. Tah merean tah sok terus. So iya tah sok nya sok ngerenyot gitu sok sin mocel. Tuh nya cek anjir ge. Aduh. Gagal ya mah ya teman-teman ya. Aduh, coba dicoba lagi sekali. Pengen tahu coba teman-teman dicoba lagi. Udah betot-betot begitu. Siapa tahu mulutnya sakit jiwa mau makan lagi. Tuh, ini asup kurang mah. Coba aku saya kurang asupan. Oke teman-teman nggak mau makan lagi bukan rezekinya. Oke emang lah nyari lagi emang lah. Nyari lagi emang. Nyari lagi. Oke teman-teman berhubung azan teman-teman. Saya mau pulang teman-teman. Aduh. Oh. Gagal teman-teman. Tuh si Amang. Gagal setrek si Amang. Aduh. Lumayan hasil 2 ekor teman-teman. Nanti kita buka di rumah ya. Aduh. Azan. Azan teman-teman azan. Teman-teman kita sambung lain waktu. Terima kasih yang sudah nonton. Azan. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu.